chulkar thar chi bai vek ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu Kristianna hi a Hlawhchham ngai lo ti kan ngai thladon ani tukin kan thupui hi apoimo hle in ka hria a Christmas te kanan nai le ta a Kristianna hi kan nuna a Hlawhchham em ti mani in zot chungin ril rupetakin pathianen kanin polna personal devotion atana kan lo mangle theu don nia amasa in chan chin tha luka jek bung som le pali chang som ni pasari thu hi lo ngai thale masa ila tu po mani cross puwa mizri lawa piang chu ka zirtir ani theilawang lalpan athu mal som ro se amen. Christmas kan lo nai ta a chuwang chuan Christmas lam thu cha zoi in kaltan don ta ila tukin bika hian abultan na turin Christmas mok thleng tur le mang tur hian eng angin nge kanin bot sei don ti keima ni kanin zo na atana he thu cha hi mang ta ila mitam tak chuan Christmas alo thlen hian an nuna Krista an ti Hlawhchham thina Kristan mun lu areng adu lain Krista chu nok ti in sira an hnola Kristianna chu Hlawhchham ngai lo ma sela an ma ni nuna an ma ni an in Hlawhchham tir thina ni mi then khat chuan tunlai khowela hian Kristianna hi a hlu zo to lo mi a khoi je zo to lova man lai thilani atun lai to lo ti in an sei thina abikin Europe le America rama hetiang zonga ngai dan nei hi an tam sot viau ani ome ke point uti pa ka mu thei chin china ka han en kuala chunga chuanin thil tam tak mu tur omani hetiang taka Kristianna ngai nep na le mu tun lai lo na hi ka thlir na chuan sap ho chung ko in en kol na le an nun phung danglam lutuk khuanin a ring chuak ani te po ti ila ka sei sualin ka ring chia lo keima thlir na chuan kumsom pariat thleng nu le pa bula an fa te an chenga an puitlin lo Hlawin an no pante ta tangin room hrana an mutira khoi sen le chel puitlin anin zirtira kumsom pariat nuwa mania khosa rang rual an ni in nu le pa in chua sanin mania in tun nun dan tur ngai tu in rang an chang zung zel thina chu sap ho nun phungani tin kumsom pariat an ron tin hian puitlinga ngai an ni a motor license kan ti te le zu in phalna kan ti thleng hianin permit an pek thei chin hi an nei tlat mai ani kha kumsom pariat chung khan nu le pa ten an fa te a rin na nget tak an din pui man lova zalen taka an om hran nuwa ma ni zalen na mangin an du danin an du na lam hoin an te hoi to a chuwang chuan an ma ni arin na nget taka tu ani silo chuan tluk mai kha an tan a har to thin lo ani hei hian saprama ko ran tlak chiat na le arin na konga chaklo na athena faith community azim tiala sabrama Christian na a Hlawhchham tan to bekin tam tak an khar to kan lo ti vele chhon pha ta thin ni hianin alang tlatani ama ero chu hemi chungchanga hian James Bolarin khan heti hian a mu dan a sei vetlat mayani Christian na hi a Hlawhchham ngai lova Christian te zok hi kan Hlawhchham thin zok ani alo ti a he thu hi adikin ka hria Christian na kan han ti tak mai po hi a terminology lama chuan Christian na chu lali suan nun le an na tho le a zirtir na a in ngat sa khu ani ti in soifiata ila adik theyang chu Christian na chuan mitam tak nun adin thar to a be se na nei to lo te ne na be se na tharape a boral mek te ne na nun na kong ko mu a be dong te ne na be se na le thamuan na pe a misual te ne na thi thamuan na pe a noi tam tak te ne na nun na thu alat lang au pui cheu ani
chu Kristianna chu a Hlawhchham lova Isua Hruaitu mi hring te zawk hi kan Hlawhchham thin ani Pathian thu kan chira khan lali suan tu po mani cross pu mi zui lawa piang chu ka zirtir ani theilo ati a heta tak hian mi tam ber chu kan Hlawhchham ta chi ani Kristianna chu a renga Isua Hruaitu te zawk hian mani in phat le cross pu thi kan tlin ngang thin lova kan Hlawhchham thin ani camping kan luta ma seri lote a kan Hlawhchham le thin hei hi apoya achan a arin tlat ani achan ni thei thil pakhat chanchin thalu ka jek bung som pali chang som ni pariata hetiang hianin kan siar zo chi a khanin kan muzui zat mayani nangni jenga tu point in sang saktum ula atirin tuin nge sakzo na khop sum in nei le nei lo hreturin aman tur chin tu nge chut lawang che u ti in a soyani chutianga in rel tinga sa zo theilo te chu minan musidin an nui zat fo thinani chu wangin lali show cross pu kan zui donin keima nia ache na in kan sapui tling thei donem katlinangem ka in huam tak takem ti hi kan in chian masak angayani chutiani lo chuan kan in sak puitin le theilo chuan keima ni bok kan mol phole don ani chuwangin Vawiin nun kong Hruaitu le kan ngai tu na lua thutluk na fel tak min siam tir tu atan he zo na hi in zot te ang Kristianna hi a Hlawhchham ngai lova ke hi ka Hlawhchham thiang bik tur ani donem ni ti in zot la cross puin Isu hi ka zui pe tak takangem kanuna Kristianna in karel to a chuta chuan lali shu lo cheng turin ka som to a sakzo nge ka tum don lom ni ti in he cholkar thara hian ngai to na thar pu ila ni bul I chiar tan le te ang chutiang ang chuan Kristianna hi a Hlawhchham ngai lova kan nuna po a Hlawhchham tur ani lo chu ril ru le ngai tu ana nget tak chu vena hian iputhar le te ang lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu cholkar thardam te in min hruai kai le hi iza ngai na I khongai na liawani ti kan ria a lom thu kan ron seye vena hian lalpa Kristianna hi a Hlawhchham ngai lo ti thupui mangin I thucha kan pung chuak le ta a khongai takin he thucha mang hian kan nun min chou chuak la itan ding het turin kan za hian min tran puyang che I khongai na le mal som na li suam hingin kan ron ti le amen lalpan mal som theu cheu ro se ni le nuam le vek ule